Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mariana at taga-probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Manipod nag-abroad ti anak ko, limastugakon. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mariana. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay na, anak ko. Agan-anad ka kanayon, ija papanam Ala ni nanang, agsangit kit din. Dayta ka dit ipabalon nyo kanyak, iti iyadayo. Ay, itaka lang amin amaya dayo, iti mabayag ka na kami, anak ko. Mayruam kayong tumatlaang nanang. Jack amo, no kabailag. Apay kit din asaan ngay. Diyo kayat, tanumayat tigasat ko ija abroad. Pauitan kayon to iti binulan. O, adakwar tayo iti binulan. Alang nga rod, anak ko. Kat sapay la ko mga rod, tamayat tigasat mo ijay. Ay, numarigatan ka. Agawid ka laangan. Wan, nanang. Tuyo manan, tiginatang mo asinata. Ay, itaman pa'y nga agreklamo kamutin iti masida, sika, Esteban. Kas langaron saan mutten na sumurag ti kankanag. Ay, aganos ta no anya ti adda, lakay. Intun maminsan saanin atuyo ti gatangam. Kamatis latan mo isaw. Nanginangarod ti kamates, iso ajak gimatang. Nulumakanto, sakto gumatang. Damot nga minigatag mao nga mong kuripot kantumay. Ay, narigat ti awan iduldulin na akwarta, lakay. Pang-emergency, taday-jay. Apay, no nagsakit ta, pangalaan tangay iti pagpaagas ta. Agsakit ta na talagamot nga awan na imasamasin si data. Sana balin to no napintas tigasat di anak ta. Kinunanamot apaw itan na ta iti binulan. Agpaiso nga ta. Apay kat asaan ngay. Imposible adi na tapaw itan day jay. Numayat lakit di tigasat na. Ay kat nagsaya atan ngay no kastang agpaisaw. Iso adi kan rumaniklamo Ano sa munti agsida iti tuyo ita? Imbagpaykan ka, tanaka-abroadan jay anak mo. Ay kat bareng ano ada napintas agasat na itinapanan na, maray. Siguro, makaginawa kayo matitan. Ay para makita, maray. Jakpay kayat timang namnama, tanarigat timapaay. Imbagpaykan ka, tada namnamaam iti anak mo nga oreg may maysa nga anak. Siyak nga'y, nagado nga anak ko, ng puro bulakbol da. Ay, isuan narigat timang namnamalatan iti anak, mare. Agpaisot ako na mare. Iso asyak, apalak dagiti anak a responsable. Saan ka takas ka dagiti anak ko apuro sakit ti ulo ti ipapaayda. Imbag paikit di at awan pamilya dagiti anak mo. Ay kaasig ako maita para aw-awir iti apokom. Dayta nga rod mo ti pagyamyam anak. Ay ngam numaminsan na. Mapampanunot ko anasay-sayaat numaadaan damutan iti pamilya. Tabareng dayta ti pagnakmanda. Saan mo matlaang ama sigurado no agnakam da. No kas pangari gantadan pamilyada. Mare. Ay, kumusta ka ditan, anak ko? Imbag man, tanakaawag ka. Ay usak laang matnanang. Naanos mat tinatumpungak nga employer ko. Ay, kat, nasayaat nga rod no kasta, anak ko. Agpawitak intun bigat, nanang. Apay, nagswildo kan? Wen, nanang. Ay, kat nasayaat nga rod no kasta, anak ko. Basta agan-anad kakanayon dita. Wen, nanang. Uray da kayo kanitatang Agan-anad kayo matakanayon dita. Wen, anak ko.
Di ka madanagan kada kami kanitatang mo ditoy. Taayos kami laang. Ay, nagimasan ti si Data bakit? Karnet baboy ko naman. Ay na, Nyat. nagmayat gayam ti umawat iti kwarta, lakay. Manipod ita, saan tan nga agsida iti tuyo. Ay, kanayo nun anaimas ti sidata. Tako na matay anak ta binulan apawitan na ta. Entun maminsan, baka man magtigatangam. Ay, unan niya. Jakmat malagipan. No kaano tinaudi ang nagsidata iti baka. Hindi nagkasar ti anak ti kumparit ah. Dahil ti nauday pa nagsidata ti baka. Da. Aywan. Ay, nabayagan day jay ah. Dua pa iti anak daitan. So gumatang kan tao tapno makasidata mo pa kay. Ngawan lakay. Ibusan tapay jay karga ti ref sa aktumanan agudong. Maray, ada pa pananta. Ha? Sa dino, Maray? Kasar ni Lydia ita, nalipata mon. Itagaya mo dyan kasar na. Ay, katuon mo't. Ala, agsukat kan tamapantan. Si kalangan timapan, Maray? Nah, tapay. Ay, day takot mapan makipilpilan gapo iti lamot. Kaataan niya ngay ti madi iti dayta, Maray. Sigud mat a makipilpila ta, no kastang adda kasaran. Si kapay akanayon ti umay iji balay a mangawis kanya. Idi tasaan ang makaramraman da tao iti karne. Ita kat kabailak matan ti gumatang. Ay, anya pa'y latgapaw ang mapanak makipilpilang ay. Agbambanog aklaang. Alang nga raw, no saan mo akayat, Maray? Syaklat tanti mapan. Aging ga ngamin ita, katjak makaramraman iti karnay. Imbagan ka ta makagatang ka iti karnay. Tadan iji abroad, jay anak mo. Sige, Maray. Ano usam ti mapan makipila. Mangayab ka ditan iti sa bale, akadwam. Naggapuam lakay. Apay adi ka nagpakada kanyak. Iti kasar ni Lydia ah. Na, Apaya di kay May. Di ka ba't nakita ijay kasaran? Kunak no kita ta ijay. anya ngay ti aramidak ijay. Na, apaya masapol na damagam ngay no anya ti aramidam. Mangan kan agbuya ah. Masadutak. Pagsadutam ngay. Day takot makipilpila ditan. Nagadumat akarne dita ref no kayat ko tagsida. Apay, di ka pay lamapnek, iti ipaspasidakken ka akarne, tanasken amapan ka pay lamakipila. Ay, agbambanog kalaan. Sa bali na tamot at ilutaw iti kasaran. Kan kasapulan mo tarumwarta nga galiwaksay. Saan kat nga agkulkulong kalatan di tibalay. Ay, unay kalakit din aya nga ubingan aya. Imbagak lang nga rudan nga awan kwartak nga igatang iti ice cream. Ay, unay lakit di nga minan tigagat yung nga ganak ka ni Delia. Hindi yun lang arudan kabailan nga ipaiti kasapulan dagiti anak yo. Anak kayo pala nga anak. Anya ngay, ag problema kayo ita, no di yung maitad, ti kayat da. Nalabas kayo mat nga agsasao, nana. Kahit agpay sumait, nagrigat lang arudan ti biyagyo. Ngam ad daan nyo pailaang aparigatan, babaan iti panaganak yo iti nagado. Anyan tungay nga ta, mati agbalin akasasaad dagiti nagado nga anak yo. Apay, kabailan nyo apagadalan ida, ay awan sigurado ang nakakaasin to mati pagtungpalan dagiti anak yaw. Kitaam kanyak amay may sa ti anak ko kat saan kami anarigatan kan ni Esteban. Nagadukit din nga ibagbagayo. Anya nga iti bibiyang yo, no kayat miti aganak iti ado. Na, Apay, agdaw-dawat kami kan ka iti paggatang mi iti kasapulan may. Man nakibiyang kayo abakbagatan. Naka-abroad laang di anak yo.
Lastog kayo matayin. Ha? Anay, saan ka masaksakitan? Taibagbagak lang, tipod no. Man nakibiyang kayo kit di Awan bibiyang yo itibiyag mi. Tibiyag yo, ti pakibiyangan yo. Tasaan mo't ada kayo, timang pakpakan kada kami. Ha? Agsasao kayo. Kas kayo la kalalaingan. Kanya tinadamag kaw at tila pakibibiyangam. Isuan nagsubang kayaw ko ni Paul Inestor. Ay, di na lang amin maaklon, ti ibagbagak. Agam uray panunutam ana imbag. Husto ak iti dayjay nga imbagbagak ken kuana. Well, hustaw no hustaw. Gamawan karbengam pagsasawam kitin niya tao. Apay sikati mang palpalamot ken kuana. Tabarang makapanunot daa. No talaga concern ka, ibagamit tinasayaat. Saan ka tayo dengdenggan ti kaadwan? Kinabastos na nga ungalay, Mariana. Ha? Di dakat maaklon ti kamalida. Ha? Iso asaan abumak ng ti Pilipinas. Takas ta ti ugali ti Pilipino. Nakaawag kamat, anak ko. Nagpauitak nga minanang. Mapanyo erwar ti kwartayo. Anya, katno di pa'y naibos dya impawit mo idinapalabas a bulan. Kat urnungan yo latan no sobra man dagiti pawpawit ko. Ay katuwan nga rod anak ko. Basta saan yo abaybayan ka ni tatang ti salon at yo Wen anak ko, uray si kaditamot agan-anad ka. Wen nanang, sige nga rodan ta makaturturog akon. Kaya't kunti agin na. Sige nga ron anak ko, aginanakan. Bye! Anya ti masapul mo, Delia. Nana, umayak ko maumutang iti kwartayo. Kalpasan a pinagsasawanak ni Paul nga asawam. Umay ka umutang kanyak. Ay nagpuskul matan ti panagropro payaw. Pasensya kayo, Nana. Ngamawan ngamin sa baling asitgak. Masakit ti buridag ko. Katawan pang pa-ospital mi kan kuana. Ay ka maamiris nga tandi Paul, ahusto dagiti imbagbagat. Siya kon ti dumawat iti pamakawan iti napasamak kada kayo kini Paul, Nana. Saan na nga amo adito iti papanak? Awan ngamin sa baling nga amo kapag-utangak. Pautangan ka. Ngam, iti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon, Nana. No umay agkid daw iti pamakawan kanyak ni Paul. Sige, pautangan kayo. Anya? Apay, saan na maaramid ti umay agkid daw kanyak iti pamakawan? Sige nga rod, Nana. Ibagakin ni Paul. Barang kayat na ti umay agkid daw iti pamakawan kada kayo. Nagalaskat at talaga ti ugali mo na bakbakitan. Saan ka mo nasigo na kasta? Makaigim kalabasit iti kwarta nakalaslastog kan. Na, anya daytan nga ibagbagam kanyak, Esteban. Siyak ti asawam. Iso asyak kumati, isakit mo. Mangiruruman ka. Hindi mo palakit pinautangan mo't ni Delia. Tapno may taray na ni di ospital ti anak na. Agpautang ka lang arudan at napay la kondisyon Adamot lagayam kasapulan da kanyak. Nagpuskol pa'y latirupa na asumong basong bat kanyak. Wala tapabay na mat nga main. Maday iti kasta nga aramid mau. Malagip mau, hindi ubing pa'y ni April. Hindi nagpakpakaasi kamot nga umutang iti day di ina ni Paul. Ha? Anya, malagip mau. Wan, lakay. Malagip kaw? Saan ka day, pinautangan na ka? Mahumpa ka. Lukas na lang tira aramidam, makapungtot ti Diyos ken ka. Kita mga babaw yun na pa ti amin nga dakin ka. Iso adaan ka, saan ka nga gimimot? No ka ba alam di tumulong?
tumulong ka, ngawan kondisyon na. As lasan ka mo talagrigrigat iday. Ay, anya matenday ta nga ibagbagam, Esteban. Diyak kaya tagrigat manan. Ay, kakaiso na anak kalungaw tamabasayt itirigat. No kasta, mapan ka, inye balay dadilya. Pautang amin na, kan sikat agkidaw iti pamakawan. No saan mo kayat ababaw yun ti Diyos ti adda kasasada ita. Nay, nakaumay kayo umot nana. Agrubatak ko man, tamapanak iti balayo. Mapanak ko man dumawat iti pamakawan. Tadyak kayat nga dadagas sa mapasamak iti anak ko. Ay, saan nun akasapulan, Barok? At iti kwarta. Ala, mapan yun ipacheck up ti anak yo. Agyaman ak unay nana. Ay, awan anyaman na, Barok. Sorry noan niya ti Maday, ana isaw-sawang kuken ka. Sorry mat nana. Naamiris ko mat itan. Ahusto dagiti imbagbagayo. Wen, anggam imbabain ka ngamen. Kayat ko mat, agkid daw iti pamakawan, iti panangibabain ko ka. Binalbaliwak ti ugalik, Mr. Lonely. Gaputa mabutengak iti imbaga nila kay ko. Rumbanggayam at alyawan tinagapuan no nakalungaw basiten. Tuy pagayam mo, Mariana. Agyaman akpaga Mariana iti dati apakasaritaam ket ti makunak nasayaat ta nakaamiris ka nasapsapa. Saan mo nga inuray nga agrigat kayo manen saka makaamiris. Nuamom ti tumulong iti panamatao ad-adu pay aparabor ti ipaaykan ka ti Dios. Iso apilyen tayo kuma akanayon ti agbalin anasayaat a tao. Bueno papagayam, hingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailingad iti naga na Mariana, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman nakiting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.